Sanibonani guys, how are you guys? Welcome back to my channel. Kabla Josie, I'm a storyteller. Baba Sansebeng limpona for the first time. Please like and subscribe to my channel, please. Okay, I'm a storyteller. Ngikhuluma into ezenzeka real life. Ufuna inkinga unesigaqo senzeke empilweni yakho ungakhona ukushare le next person. Unga-inboxa ku TikTok. And please guys, ne, ma ungi-inboxile ku TikTok ngakupha inamba ye WhatsApp. Ungangibhaleli yongithayipele la nge-English intwede. Story simnandi osibulela ka language yakho. Story simnandi usikhuluma nge language yakho and mangusendela ama voice note. Yakhona upick up ama emotions ukuthi la emakwenzeka lokhu bonjani. Then kuba easier for me. That's why ngiza ngapha then like ngiya react to emotions mangikhuluma indaba like ebuhlungu. Ngibamba mara ngisho things like that. So please inbox ku TikTok ngizokuthumela inamba uthumele story sakho the voice recordings and then mina ngizoza ngapha ke kubalaleli bethu ngibahlelela indaba yakho nenibona bafe mayeli yey usisi uthi story time usisi uthi awushoze no le guy my husband onje afundisa umntwana ukuthakatha just because of Rebecca Chelete. Story time utashoze okay mina ngikhulise umama nobabami abazali bami bashadile esihlala endlini ekithi besithubi. It was me and my younger brother. Kodwa awushoze ubabami ngithi he was the best father kithi but inkinga beka horrible husband to my mother. Uthi awushoze hayi ukugcina ukuthi ushaya mama makaphuzile mama mabona ukuthi hayile ingangameki umama afake divorce ke bahlukane ke then kuyenze ukuthi sesi end up asohlala gogo beka sebenza beka ne crash sebenza lapho. Awushoze umama mina beka sebenza by then uthi hayi isikhathi masiya awushoze umama ngale retrenchiwa like yabantu sesidependa ecrashini gogo uthi mina ngikhule ku environment ukuthi abavumi ngibe nabangani abavumi ngihambe nabangani like abangani bagcina esikolweni like awona worry ngayekayitela chomi and stuff like that. Uthi hayi awushoze kube ukuthi umama wami ngekuhlekisana nomunye umuntu wonke mara nodwa ngapha South Africa from European countries ne hlekisana naye hayi umlungu abe serious athi mugele go batlawo next to my cave kube ukuthi umlungu vele ubusy approach immigration uxwasa amaphepha mina unfortunately leso sikhathi bengina 19 kube ukuthi vele mina ke iyangikhatha ke but hayi mina ngiadult so because of umntwana sekithi umncane uyose dependa kuma mami uye bazomthatha ke uthi awushoze bamutsiye uthi through out leyo nto le transition ukuthi mama msohlala ngale kodwa awushoze umama mazanga give up ikimbi babhalele immigration ithi ihusband kamama mbeko uthisha that side uthi bekazama aphila ukuthi bangithatha zange ba stop ukuthi bayangishiya nje nogogo kwami kodwa awushoze hayi mina ke sengiyafunda ke manje sengicede matric sengiyafunda ke uthi hayi ekufuneni ngami awushoze ngihlangane ke nalesi guy beka iLecce University nali an electrical engineer ngilekula. Or awushoze sihlangane kube mnandi ke sicale ke siyadithana or awushoze hayi siyadithana kumnandi siratsa marriage ati awute robala di hoteleng ma vacation ngidi odi isiphithiphithi kumnandi uthi ngizedana no guy for 3 full years. Uthi awushoze nyakweni we3 hayi ngifind out ukuthi ngipregnant ke ngitshela ugogo ke hayi uguy ngimtshela ukuthi ngipregnant uguy athi no Urajesh athi mina ngimfuna umntwana befuthi nisesemncane ungena isikolo ngibhalisisa ukuthi ngitshela ugogo kwami land Urajesh athi ye wena lo mntwana ngibona ukuthi umncane ngisho ngibona ukuthi emncane so wayemela ukuthi namuhla uzokhuluma ngeeducation yakhe umntwana siswa kaSkhipha uthi awushoze mina le indawo ngihlala naye mangivashela umali because mama bekahlala kula area le yamandi yabona uthi ugogo wami athi no ungaskiphi awuskiphi isisu uthi amtshele vele straight up ukuthi umntwana ngeke askiphi isisu or awushoze ngitshela ukuthi hayi maybe usakwatile manje uzoba right uzolunga abantu usathukiwe things like that or awushoze 9 months yadlula umuntu ungiblockile umuntu angisamtholi umuntu uma ngimfuna ungitshele igama lamanga uthi awushoze manje sekuthi umuntu amention umntwana uthi mina ukuthi igama lakhe liciniso bani ngimthole through i-registration yemoto inamba plate yemoto ukuthi kahle ubani uthi hayi awushoze kube ukuthi vele contact ayisekho asahlangani impilo vele ichubeka kuphilo life it's lifing. Awushoze hayi ugogo wami sesekhona empilweni yami hayi ngiyaziphilisela awushoze uthi hayi umama wami vele kube ukuthi ngale sekathole nomsebenzi
ngali kule country ashade ngakhona thola umsebenzi hayi izinto zakhe right ula awushozi sengisingile phela nginamuntu ngihlangane nalesi guy nawe India marindia la Pakistan ula awushozi elindia lena like libeline bakery around yabona endaweni uthi awushozi kube ukuthi kuba mnandi ke mina neNdia kuba mnandi siyajola vele siyajola hayi kumnandi awushozi kanti unfortunately ngizokhetha mangikhetha uguy ngintshela ukuthi no pregnant guy was like hey umntwana lona if ungasikhipa isisu umntwana lo ngiyomthatha ngenkani by force ngimhambise ngimise ePakistan akhule azi isiko lami namavelues wami empilo or awushozi ngibona ukuthi hayi sengiyamitha futhi ngimithela futhi elinye India mara si India la ngapha South Africa la sePakistan hayi mina ngiyosifasha lesisu awushozi ngihambe vele ngikhiphe isisu ke ngikhiphe isisu after ngiqeda ukukhipha isisu ngimblock everywhere vele ngasafuni ukuthi ngicontactane naye because ngikhombisa ukuthi umuntu njani. Okay sharp awushozi hayi isikhathi siyahamba sengicedile phela ukufunda isikhathi siyahamba isikhathi masihamba so hayi mama so ngoba siyasebenza athi ngizokuthumela imali ngifuna ubona umzukulu wami namaphepha ngizokuthumela uzokhona ukuthi awushozi hayi amaphepha alungile ke fly ekobona mamaka awushozi mangifika ngalena ngizovakasha phela ngizengimfise ukuthi ngizovakasha hayi kube mnadi awushozi uthi like i-country la hlangane khona ama-India kuhlangane khona abantu base England ama-China yabona uthi like kunalemirafi different uthi hayi ngenza abangani abanye abayi2 uthi awushozi abangani bami they were like no asabengisini eklabhini so jive what awushozi reza my club ube munate rajive umunate uthi mashiva so ukhona umunye brothers ke ungithe jo ngamehlo uthi brothers angilanda approach hayi njani ngikhona igama lakho ngubani uthi hayi ngithi igama lami uLisiho hayi brothers athi hayi mina ngiRaymond bengicela ukukhuluma nawe uthi hayi awushozi sikhulume ke no guys sikhulume no guy was like hayi ngiyakuthanda ngithi hey mina phela ngihlali ngapha ngizongokuvakasha mina ngibe South Africa I was like no anginankinga ukuthi uvela kuphi but yena akawurada yabona ura awushozi hayi kube ukuthi siphane contact kanjalo the following day vele okay suke eklabhini siyendlini the following day hayi brothers vele angifonele vele sifonelane sikhiphe in contact fisikhathi ukuthi vele singathi ngibele South Africa angitshela athi ngizoze South Africa ngizovakashela ura awushozi hayi after isikashanyana brothers vele eze South Africa zovakasha for 2 weeks uthi kule 2 weeks awushozi kube mnandi man kube mnandi brothers vele abe so in love nami kube ukuthi athi you know what ngose immigration ngibatshela ukuthi mina ngiyakushada phela kawurada ura awushozi hayi umuntu apply amaphepha uthi thathe like kube isikhathanyana side vele kube umntwana ubeyasilana 4 leso sikhathi mina sengina 25 uthi awushozi vele amaphepha lunge hayi sishade vele noGayi angithathe ngimuvele ngale kule country mama mashadela ngakhona nami ngishade ke ngingumshado uthi awushozi hayi sihlale ke mina noGayi sithola iflat sihlale together nomntwana wami umfana awushozi umntwana wami umfana like umntwana brilliant clever muhle ufana njengoba bakhe weNdiya uNkulunkulu wami muhle uhlakaniphile uthi hayi sihlale vele nomlungu awushozi hayi umlungu umuntu obhemayo umuntu akasangitshela ukuthi ungena nemichief lapho uqala nini awushozi umuntu bakwathela ushaya iminyango yey hayi uthi awushozi ngibona ukuthi no I can't uthi shade for 2 years after 2 years vele sihlukana uthi awushozi hayi elokuthi leso sikhathi mangifika ngalena language bengayazi ile language abayikhuluma ngale so I was busy like ngene isikole trying to learn the language uthi ayisibona ukuthi indaba yethu ayilungi hayi ngimove ngibele back kumama uthi awushozi ngifunda ilanguage ngifunde but still like ngiyaziluma ngikhona it's difficult ukuthi ngikhulume ilanguage hayi ngimakethe ngifuna umsebenzi ngithola umsebenzi wecleaner ku hotel uthi awushozi hayi mangisebenza kanjalo ke hayi mangisaklina kanjalo hotel kuse this other guy emsebenzini mangifika emsebenzini naye umlungu but umlungu okhulele ku African countries lawa nodlawa seduze nala South Africa lawa ngale lawa abantu abadoda khona amaningi ascam abafazi bala South Africa ningibambe nibeni yo ngidlala ngani yazi angifuna expose like ama country but ningibambe global so uthi uGayi ukhulele kulawa ama country but umuntu oso mlungu uthi hayi umuntu vele angitshelile uyangithana ngakhona yena wanirata ngintshela ukuthi hayi wena usesemncane uGayi bekana 22 naleso sikhathi sengina 29 ngithi no wena umncane athi no I promise I'm going to love you in angithembisa uJozi lomhlaba or I was just because of I was lonely lena nami ngithi jo engane sithandane or awushozi isithandani hawu umuntu masithandana kube mnandi man kube monate awushozi kube monate hayi life kube ukuthi one day masicabana like umuntu okhonza umama wakhe ke
umuntu okhonze umamakhe simbiza ngegama sithi ubani sithi Paul bomuntu okhonza umamakhe mase ngasicabana uyahamba uya kumamakhe asicabana like sinama conflict wethu uyahamba uya kumamakhe umuntu onjalo ngoba usho isithandane hayi umuntu onambele amthandi kakhulu Paul amthande hayi simove in together but ngase drop because umntwana futhi aqala ungena isikolo simove in together nomntwana uPaul umntwana amamthandi ngibona ukuthi umntwana wami uyamthanda shem yabona uthi hayi impilo ibe right isithandaneke awushozi hayi kube ukuthi ke mina no guys siyahlala ayiseshadile siyahlala but ama red flags aqaleke ukuphopa every time asicabana umuntu uyahamba uyimama every time asicabana umuntu ehamba umama ohlala a week ohlala 2 weeks singakhuluma uthi hayi next time masicabana vele ahamba hayi nami ngipaka amabheki ngane wami umunyathi no asikhipha abantwana sisikhiphe kuyi festive vele uthi hayi sisikhiphe awushozi ahambe nabantwana bakhe nami ngihambe nabantwana bami uthi hayi sisikhiphe hayi masifika lapha kube mnandi sinjoy nabantwana hayi kube nalesi guy ke uba interested ngimi awushozi uthi labantu labe bayi2 kube nalo vele ufuna impilo nami hayi ngimuphi chance ke siphana contact number and he was like you know what mangizothi during summer time ngizoza lapho ke sizokhuluma ngizoza ngesikuta hayi kube mnandi awushozi hayi umuntu thina masibuya ku vacation ethu nangi nasekabuyile vele endlini so umuntu ukuthi ufuna ukuthi sibela not aso singimkhiphile enhlizweni ukuthi ayingikhathele ngalomuntu nedrama yakhe yabona uthi hayi umuntu uzavela phetha ama gifts ngingiphathela ama gifts yazincengele hayi umuntu ahlalela ngalonke langaliyashona hayi umuntu uhamba umuntu angafuni uhamba hayi ngithaka la uhambi umuntu angafuni uhamba awushozi ahlale ngenkani hayi uthi vele ngcine sengiyamiyeka ke uthi hayi lelo la ngebusuku awushozi kufrayishwe kama chips kanti lelo la ngiyolibana ilanga liko form yakhona umntwana wentombazana my second born uthi awushozi hayi ngimbuza ukuthi wenzani athi no now I'm back and I'm back for ukuthi solungisa izinto mina nawo sibe nomndeni labantwana nisinikezele umntwana wethu nomntwana wakho ikhaya lo uthi hayi awushozi ngibe pregnant uthi vele ashintshe impilo ishintshe kube mnandi as we move from a smaller flat to a bigger flat edrobheni kube mnandi hayi from a bigger flat kube ukuthi ke mina lezo sikhathi ke sengifundile ke singasebenza kuthola umsebenzi alright yena usebenza as receptionist mina sengonesi ke leso sikhathi uthi awushoze hayi sisathi ukuthi ngcono sithenge indlu ke sithenge indlu endala awushoze si renovate kube like kube indlu enite ibe nesona ibe nama jacuzzi izinto ezinjalo kube mnandi uthi awushoze umntwana thina sima Africans umntwana maka yenza into wrong uzomthethisa obvious so umntwana nami lo wendiya hayi mangimthethisa ubrother sakana inkinga akabi neproblem uthi how mangathethisa lo wakhe ke awusithoza umuntu bana umntwana wakhe uyambamba uthi ungamthethisa ungakhuluma naye kanjalo mina ngizokhuluma naye makane kenza iphutha ngizokhuluma naye wena ungakhulumi naye uthi hayi awuyazi icale kancane this thing uthi hayi umntwana abone ukuthi okay upapa uyangimela lona abakayikhuluma something papa uyangimela so wakhe xoxa enjoyable la awushozi umntwana siyaqala ke uba i-teenager ke umntwana uba rebellious akasangilalela uthi one time the following day beka esikoleni so like ubusy ngefone so ngiyakhuluma naye akafuna ungilalela ngikhuluma naye so la ngilalela uthi ngibe frustrated vele or ngiphakame ngimbambe like this ngithi hey ngikhuluma naye wangafuna uresponda kilobona uthi hey awusithozi umuntu afonela upapakhe yeah come home umama me uyangabuse ufuna ukungishaya in uthi there my husband angathatha side angathatha both side of the story alalela ukuthi kwenzekeleni athatha side umntwana wakhe ukuthi mina ngihashiye umntwana wakhe ngifuna ukumshaya in or awushoza umuntu asuke ke ahamba ayi kuma social worker ama social worker azendlini awusozi bangitshela ukuthi no because of kungathi kune domestic violence ngapha kune child abuse besicela ukuthi wena umove out usho umntwana nobabakhe uthi hayi awusozi ngithi hayi mina ngeke ngize ngimove la endlini bona mabafuna uhamba nobabakhe let them move mina ngiyasala uthi hayi awusozi ibe kanjalo ke kube umuntu ukuthi no ngizophuma la until umntwana azimela angasahlala yiwani and then uthi makasela right and then sizobelana mina nawasihlukani just ukuthi ngizohlala le na uhlalile for the sake of the child or awusozi kwaba kucela inkinga zami ngiyakutshela uthi hayi indoda yami vele bahambe bona bafuna iflat bahlala edrobheni mina ngisale endlini uthi the house beyinkulu because of ngasemuva bene cottage bene flat la sicashisa khona umuntu so uthi ngibona ukuthi ama cost uthi ngiya-maintaina ngaphandle maintaina yonke into like izinto eziningi so rather hayi mina ke ngifune indawo esmaller place because ufuna uhlala nge-one uthi hayi ngimbize ke my husband leso sikhathi ngikhulume naye ukuthi you know what mina ngeke ngikhone like le ndlu lena we maintaina inkulu for mina nge-one sisothi awushozi remember
mhlawumbe mina lo muntu asingahlukananga just ukuthi change amahlalo because of yena fanele ukuthi ahlale nomntwana because of songireport kuma social work. Hayi nami nginaleyo hope ke ukuthi hayi vele sathi ukuthi you know what ngeke sifune i-flat ngikhona ukuthenga i-flat ngizohlala khona ngizohlala e-flatini nge-1 yabona ukuthi hayi sifune i-flat hayi vele ngiyithole ngihlale lapho nge-1 ukuthi hayi awusichozi impilo ichubeke hayi sa communicate siyabonana uyeza uzongivakashela hayi impilo right ukuthi hayi awushoza umuntu siphuthu umuntu soyajola ke mina naye asingahlukananga angicabanga ukuthi singahlukana umuntu seyajola yena impilo samuvile on and umntwana wami sethansa actor ngenye indlela towards mina ngathi angisimzali wakhe izinto ngane ezinjalo yabona awushoza uthi hayi ngithuleke ngizwe ukuthi hayi life goes on reclare usisi uthi awushozi mina ngale separation like I had hopes ukuthi sizo like we are just doing this for the child until I reach 18 then I'll move out then sibe together because of guy was like no angifuni ukuthi solo uzoxabana nomntwana ngoba uthi umntwana akalale rebellious yabona uthi bekena le hope world lutsana ndetlo bashapo and mina I waited 2 years yadlula le 2 years umuntu bekayeza endlini azovakasha siye kuma picnic how ngabo December time ngama holidays si plan a family trip sihambe nayo umntwana rizamaye ashuza rizama bo London rizama bo kai bo Japan ama countries la wono way king dona nje or sithore nje kube mnandi for amaviki kube mnandi uthi hayi awushozi kube ukuthi umuntu izinto ziyashintsha awushozi uthi hawu maqaleke makasela yajola awushozi hayi umuntu yajola nami ngithayi ukuthi no what life goes on because umuntu so asampahle uthi hayi umuntu siphuthu so angishanga ama divorce papers ufuna divorce uthi awushoza ifanele ukuthi split phela izinto ugayi izinto eziningi akana chelete ke na ke financial stable ugaya contract loan uyime ngikhona ukuthatha loan izinto ezinjalo ngathi uthi no kufanele ukuthi sithengise indlu because besishade in community of property we need to sihlukanisa izinto the only thing isinayo vele sihlanganisile together yindlu uthi awushozi hayi ngoba sengihlala nge1 and bekanokuza uthi senganotice awushozi umuntu makazile kudonami kuba namaqembe like empedeni kuma sheet kuba namaqembe kuba ngathi ungithelile umuthi how ngibona ukuthi hayi manje sekuba nama changes ngoba manje asese together so uyachita uyajola ura awushozi like mahakhile konhlungu like banuza umuntu angangena endlini yakho athunyisele uthi mangifika endlini ngiyazwa umuntu kunana kunokumuntu uthi lezo zinto awushozi nakazenza azenza ahamba nomntwana uthi awushozi kungabi lokho ke uthi hayi phela mina ngihlala nge1 bengithe izinto ngebulk and phela manje most of the time ngispend emsebenzini because nge1 nginama equal to mina ukuthi ngisibhadala uthi awushozi bebeze endlini nomntwana wami bangithathela ukudla bangithathela igroza uthi izinto zami zizolahleka awushozi kuma drawer wami ngizothola imithi yabona uthi mangibuza the whole time abantu bayaphika ukuthi bebasendlini abantu bayaphika uthi umntwana wami akazile azovakasha awushozi bayangalala ekamereni nami bekalala esofeni uthi mara ngizomangala like uthi mina ngina dress lokho kulobona so ngiyahlanganisa like bo conditioner nje namanzi ebhodleni ukuthi ngizokhona ukuthi abe angimayenza be soft kodwa awushozi mangispray ngento le inuka phu umuthi leso sikhathi umntwana wami ukhona endlini uthi kuma drawer wami embedeni awushozi kunuka phu umuthi uthi bafa every time umntwana makeze endlini fanele ukuthi ngisuse yonke into ngiwashe everything because of yonke into isala inuka umuthi uthi hawu kube ukuthi ngithe ngahlangana yakhe singadate ke manje ngidithana nalesi black man azange ngithi umuntu omnyama empilweni yami awushozi sengimdala sengidithana nalesi guy uthi hayi ngihlangana nalesi guy mina noguy sadate ngamchazela ukuthi no mina bengishadile I'm going through a divorce ngichazela like part like some parts of my life ukuthi kwenzakala ngempilo yami ngiyamchazela or awushozi kanti umuntu ilabantu lama from African countries ufuna ukuthi usisi wakhe eze ngapha usisi wakhe uhlala ngapha but visa yakhe expire so ufuna umuntu angamshadisa nosisi wakhe ukuthi bakhona extender ukuthi sisi wakhe hlalela beku set up awushozi uthi hawu athathana nomuntu ngimtshela everything how one time mangiyemsebenzini guy yabona uthi there is this lady angibize athi hayi man wena yazi uthandana nalo ngithi yebo athi yazi ukuthi lo muntu lo uhlanganise umuntu wakho ex-husband nomntwana sekibo ufuthi wa ex-husband alethe this lady ngapha uthi awushozi ngimangala uthi angifind out ukuthi vele beku set up lo muntu bekangangithandi bekafuna ukuthi ex-husband ami ishadana le ntombazana sekibo and leso sikhathi ex-husband ami sathana nale ntombazana uthi awushozi mangicabanga ukuthi my husband ufuna like
o batla bophelo baka o batla tšhelete tsaka like ufuna everything yami uthi awusoze umuntu angireport ema-social workeni angireport emaphoyiseni for indaba yomntwana uthi azi awusoze mina ngincede uNkulunkulu because le account enhlaleki abayifunde mighty name of Jesus abafuni ukulizwa bosathane uthi awusoze hayi kuwe emaphoyiseni ihamba ikhotho ke manje siyafuna ukungithathela phela bayafuna ukuthi angimoshayile umsebenzi angithathele izinto zami so futhi ngibanjwe kahle kahle uthi mina ngincede ukuthi umntwana wami bathize bambuza izinto eziningi because umntwana wami bekayenzela yimi financial izinto vele ama trip nani bekuyimi uthi umntwana wami akhuluma time mina ngeke ngikhuluma izinto ezinakho ngomama wami like ungenzile izinto ngisupporta uthi awusoze mina ngincede yiloko because my husband was trying to destroy me try utshontsha izimali try to destroy impilo yami manje sofake umntwana wami emithini awusoze kwelitlari uthi lesikhathi isithathu uhlukana nemsenzi separation na my husband uthi umntwana wami yakhona uzozovakasha nje ukuthi mama I miss you I just want to spend time with you uthi manje awusoze nomntwana asina touch uthi mina nomntwana wami lo umdiya umntwana mafundile we electrical engineer njengobaba wakhe uright uthi awusoze mina my daughter we don't have a relationship into engibhalele lana ukuthi ngicela ningithandaziseni how ngicela ningipha ama tips how to mend a relationship yami nomntwana wami because we don't have a relationship awusoze and it pains me ukuthi kunabantwana abayi2 yes umntwana womfana ukhona but unempilo yakhe ne girlfriend yakhe so angifuni ungenisa indaba zakhe kakhulu ngoba samuntu omdala uthi yena nomntwana wentomazana bane relationship because uyo manje umcheckayo uthi awusoze angakutshela ukuthi mina yami indoda ngibambisa ne-maintenance ngibhadala i-maintenance yomntwana uthi mina umntwana wami ngimenzela izinto ne uthi ze market ungibambisa for i-maintenance yomntwana ngayeka uthi ngibhadala only maintenance yomntwana ngiphume kibo because I can see ukuthi they want to milk me dry imali uthi umntwana manje une communication umntwana momfana uye makashoda ngemali umntwana momfana ngiyamsendela uthi awusoze ngizobhlungu because ngile country lena trying to build a life for myself but ngishade umlungu okhohlakele umlungu osebenzisa imithi umlungu ozama ukungibulala uthi awusoze iminyango yangale ivulwa like ngamanamba uthi angazi ukuthi bakhona kanjani indaba yabo AI lawa uthi awusoze uyakhona ukuvula umuntu umnyango angene uthi ngizoza ngiphunga ukuthi ngabe kunalabantu uthi hayi ngaze nga create a story awusoze ukuthi no ineighbor yami ingitshelile ukuthi nina nizalana ngekho so I've decided ukuthi ngiyovula icala ukuthi nizalana endlini kwami and next time abanganibona lana amakholwane like I gave them go ahead they can call amaphoyisa bazonibopha uthi awusoze kusathulile okwamanje but I feel like these people bangeza bangenele endlini bathela ipoison bangibulala athi my daughter and my husband uthi awusoze I'm longing to build a relationship nomntwana wentomazana relationship yami nomntwana imoshe indoda yami angakuthi ungene uphi jealous umona uthi awusoze my husband engaged but uhlupheka enye into engayezi uqimpele umuntu unongisendela ama messages athi I want to come over sizokhuluma ini awusoze tell me because this person like uplana nje yonke into ukuthi angangidestroy but akakhona ukungidestroy because like sengiyathanda sengiphila ngomkhuleko but angazi ukuthi umntwana wami lo ngamdonsa kanjani kuba bakhe abe ne relationship nami as uma wakhe South Africa kuyathakathiwa uhambe ushade nomlungu naye athakathi kanti ke ngimaravele hayi iPanuses advice ukuthi angazama kanjani to build a relationship nomntwana wakhe because uthi uyafisa ukuthi angaba ne relationship nomntwana wakhe wentombazana hence umntwana wakhe umfana omdala and sekane girlfriend so uwisha ukuthi angaba nomuntu angaphila naye